orang tu selalu mengajar untuk menyimpan dalam emas, especially dalam komuniti Melayu. That's why kita boleh tengok someone from Penang, someone from Kelantan, ada makcik-makcik tu gelang je macam ni lah. Satu macam dalam movie Mami Jarum tu, macam ni tunjuk kan. Sebab digital gold dah semakin diterima. Kalau orang dulu-dulu kan dia kata kalau nak beli emas, belilah yang fizikal, yang kita boleh nampak, tak payah letak online, boleh pakai, pergi wedding, apa khabar anak semua. At the end of the day, duit ni sebenarnya adalah satu tool je untuk kita nak menjalankan amanah kita dalam muka bumi sebenarnya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada podcast Geng Suara Belia. Minta maaf, ada beberapa minggu ni kita slow down sikit. Ada personal matter saya kena uruskan di luar Malaysia. Tapi hari ini kita kembali dengan satu episod yang menarik, membincangkan satu topik yang saya rasa belia di Malaysia patutnya tahu, iaitu tentang kewangan. Siapa tak suka duit? I like money. She likes money. Siapa tak suka? Tipu lah tak suka duit. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya cara untuk mengurus kewangan tersebut, terutamanya dalam belia. Sekarang kita dengar banyak isu-isu, terutamanya dalam golongan belia adalah isu pertama, credit card trap atau credit card debt. Ramai yang berhutang credit card. Sekarang ni dah ada benda baru, buy first pay later. Ada data menunjukkan selalunya orang gunakan servis itu untuk membeli barang-barang gadget, barang-barang bukanlah keperluan. Tapi data kini menunjukkan ramai menggunakan servis tersebut untuk membeli barang-barang keperluan asas. Jadi itu topik-topik yang saya rasa agak bahaya keadaan ekonomi kita sekarang ni, especially dalam belia. Adakah sebenarnya ini masalah ekonomi negara ataupun ini sebenarnya masalah individu belia itu sendiri tak mampu menguruskan kewangannya sendiri? Kerana apa? Mungkin diorang kurang arif tentang literasi kewangan mereka. Jadi hari ini alhamdulillah kita bersama dengan saudari Balqis Farhana. Beliau merupakan, boleh dikatakan, pakar dan arif terutamanya dalam perancangan kewangan. Saudari Balqis, selamat datang. Thank you. Balqis boleh ceritakan, perkenalkan diri, what do you do, where are you from, do you provide any service in finance and so on lah. Silakan. Baik, okay. First thing first, thank you so much Ku for having me today. I'm so happy to be able to share a little bit of apa yang I belajar, apa yang I tahu about financial to belia lah. So basically I've been in the financial industry for the past 6 years. Okay. Tapi I started investing masa I form 4. That's good. So I started earlier on lah. You invest apa? I invest in unit trust. Oh, okay. Because it's the simplest passive investment yang kita boleh buat kan. Alright. Yeah, so it's the easiest, tak payah nak track fundamental analysis ke, technical analysis ke, tak payah nak tengok chart, things like that. So I started with unit trust first, and then when I see after few years of investing, walaupun I letak sikit-sikit, I fell in love dengan investment punya industry. Sebab I rasa ramai orang yang tak belajar dan tak tahu tentang potential investment. Benda ni sebenarnya bukan yang kita belajar kat sekolah. Exactly. It's not being taught in school. I know because saya bekas pelajar SPM, saya ambil accounting. Okay. But still I tak tahu what is investment dan sebagainya. Just macam tahu wujudan je tapi tak tahu how to do it, especially kat Malaysia. Betul. Alright. So because of that pengalaman, I started early, and then I bekerja dulu selepas belajar and everything. Selepas tu baru I start macam menceburi dalam bidang ni seawal usia 21 tahun. I acquired a few license, unit trust, private retirement scheme, takaful license, and also Islamic estate planning. Okay. So from there I nampak that financial planning requires a comprehensive approach. Not just you belajar pasal saving tapi you tak grow your money. Correct. Or maybe you just belajar pasal investment tapi you tak protect or transfer the risk kan. Correct. So how to manage risk and things like that. And then sekarang ni when it comes to belia, there's a lot of threats that's happening. Maksudnya threats dan trap yang ramai belia tanpa sedar, diorang dah sebenarnya terjebak dalam benda tu. Alright. Because they're so FOMO with it kan.
Okay. So we need more people yang muda, yang ada high financial literacy. Macam kita lah yang muda. Macam kita yang muda ni, untuk help educate about financial literacy to the youngsters out there lah. Alright. Okay. Saya dibesarkan secara umum lah. Orang belajar adalah ada duit lebih, simpan dalam bank. Betul. And kita bila simpan dalam bank, kita akan dapat bunga. Kata interest lah. Ataupun ayat-ayat orang tua kita pakai lah. Dan bukan sepatutnya kita simpan duit situ dah cukup membina ke? Okay, faham. So mungkin dulu-dulu back then menyimpan duit ni, mungkin they used to ada tabung. Waktu kecil-kecil kan, kita akan pakai tabung, kita akan masukkan duit dalam tabung, and then dia makin better and better, which is masuk dalam savings account kan. So dapatlah bunga sikit contohnya. Betul, simpan dalam tabung dah cukup, dah penuh, pecah kan pakai, kata tak? So itulah the idea, the concept of savings yang kita belajar daripada kecil. Lagi satu konsep of saving adalah you always save what's left, not what's you get first and then you put aside an allocation untuk you save. Betul tak? Correct. So there's the two mistakes yang orang kata kita boleh belajar lah daripada our earlier generation kan. Saving what's left je. Beli makanan, you dapat RM2 sehari, beli makanan RM1.50, 50% simpan dalam tabung. Tu je lah cara menyimpan kita kan. And then masuk pula dalam bank account, dapat bunga 0.001%. Tapi nobody tells us that inflation is happening. Okay. Kan, inflation is so fast. Alright. Dia makan value duit kita, that the bunga 0.001% tu tak mampu pun nak cover balik inflation. Betul. So at the end of the day, dulu masa kita pergi Mydin, Giant, kita beli RM100 boleh dapat full trolley. Okay. Tapi nowadays kita pergi Mydin, RM100 is just like one or two things je. Alright. Betul tak? So that's why saving dalam bank is not the best orang kata platform for you to grow your money. Sebab kuasa membeli kita kurang. Betul. Alright, faham. Tapi barang makin mahal, RM kita menurun. Okay. So that's the point lah. Then what is the best way untuk memastikan bila kita ada duit lebih nak simpan and we want to pastikan sama level of kuasa membeli dengan melawankan inflation rate tu. So maksudnya kita kena buatkan melabur di mana contohlah inflation rate, kalau ikut statistik by June 2026 inflation rate Malaysia adalah 1.9, let's say 2% lah. So kita kena cari satu investment tool that can give like minimum 2 to 3%. Betul? So apa je servis-servis atau institusi yang menyediakan macam this kind of yang bagi 2%, 3%. Betul. Actually banyak kat Malaysia. And for your information, lagi ramai sebenarnya rakyat Malaysia memang masih suka untuk invest kat tempat-tempat macam tu pun, sebab dia lagi low risk kan. Cuma dia low returns lah. Correct. Which is 2 to 3%. So one of the platforms yang paling, I would say we start with the lowest, which is tabung haji lah, 2 to 3%. And then kita ada fixed deposit. Fixed deposit adalah produk daripada banks. Correct. So for Muslims, if you want to go for FD, you go for Islamic punya FD lah. Tapi banyak je fixed deposit and also high yield saving account dekat bank. Tapi kena hati-hati sebab sometimes ada yang tahun syariah lah. Yes. Tapi yang ni dia boleh bagi 3 to, sometimes it's 2.5 to 3.5 macam tu. But the downside is you have lock-in period. Yes. I was about to ask about that. Yes, kalau FD ni dia ada lock-in period. So if you were to withdraw it earlier than your period, lock-in period tu 6 months is the shortest, you akan ada penalty. Correct. So sayang lah. Betul. So kalau emergency you tak boleh park lah dalam FD kan. Betul. And then after that kita akan naik ke the next platform. Of course semua orang, most of the people has is ASB. Alright. So ASB. And then ASB stands for? Amanah Saham Bumi Putra. Bumi Putra. Yes. Okay. So ASB under ASNB. Okay. So for Amanah Saham Nasional Berhad. yes, ASNB. And then ASB boleh bagi range of 4 to 5%. Oh, quite high. Yeah, so quite high. Yep. You can defeat the inflation rate. Yes, exactly. And then we talk about employee provident fund lah, which is around 5 to 6%. Okay. Tapi the best part about EPF ni pula, dia medium risk punya investment and dia ada akta yang protect all the investors. Dia orang tak boleh bagi lower than 2.5%. Oh, yeah. Okay, So interesting. it's already in the books lah basically. Okay, before we proceed, okay, you already explained fixed deposit, ASB, tabung haji. I mean, tabung haji sekarang ada isu dan sebagainya. Yeah. We won't go through that.
But I'm a strong believer that duit dalam tabung haji is not for investment, tapi lebih kepada untuk menunaikan haji. So let's keep it that way. Yep. Boleh je untuk gunakan sebagai platform investment, tapi niat asal penubuhannya adalah untuk Pergi haji. haji lah. Let's put aside tabung haji first. Yep. Fixed deposit and ASB. Fixed deposit kita buat simpanan tapi ada lock-in period. Betul. Tapi the issue especially yang belia ni, kita ada masalah kadang perlukan guna. Kita dah simpan let's say 2-3 bulan, we want to grow in within 6 months tu, tiba-tiba ada masalah hospital bill lah, bil sebagainya. So tak boleh keluarkan FD. daripada FD. Yep. So kalau ASB boleh? Boleh? Okay. Dia tak ada penalty? No. Okay. ASB has no penalty if you want to withdraw your money. Cuma dia ada limit. Kalau you guna apps, dalam sehari you hanya boleh keluarkan dalam 1,500 ke 2,000 sahaja. But this one akan sehari. update from time to time. Not month? Not month, Okay, sehari. So kalau you nak keluarkan lebih daripada 1,500, esok kena keluarkan lagi 1,500. Which kalau you dalam emergency, kita you tengah kena tu, macam mana you nak? I mean kalau betul-betul spend more than 1,500 lah. Dia jadi satu kesukaran jugalah untuk you nak keluarkan duit tu. Dia macam ATM lah. Macam ATM lah, keluar betul. boleh 1,500 Yes, or betul, 3,000. betul. I mean, Cuma depends on your limit. kalau you tak nak guna apps, kalau you siang nak pergi kat bank, you boleh withdraw je how much you want pun. ASB, tak ada limit pun kat situ. Any bank? Any banks yang ada panel macam ASB punya macam partnership macam tu lah. Dia ada dia punya macam CMB, Maybank, Bank Islam, Temin, Bank Siap. Okay, very interesting. Tapi macam ni lah, isu ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kawan-kawan saya yang bukan Bumi Putra, yang bukan Islam, macam mana? Okay, good question. Ramai orang tak tahu, dekat dalam ASB, we have multiple funds tau. ASB or ASNB, sorry. Ya, dalam ASNB kita ada ASB, ASB 2, ASB Didik and Wawasan, ASM, macam-macam lah. Kat waktu ASN Sara, ASN Sara 2, a lot of funds. Okay. So, untuk yang non-Bumi Putra, they are able to go for ASM. Okay. Mana sama Malaysia tu? I think Malaysia or yes. Yeah, I think ASM. Yeah. So kat situ harga dia sama, RM1. So per unit, so you can put your money inside there, and you can still get the dividend. Cuma ASM punya rate It's slightly lower than the ASB. So that's a privilege for Bumi Putra lah. So sayang lah kalau Bumi Putra tak ada ASB langsung. Betul tak? Betul. I mean sejarahnya penubuhan ASB adalah untuk membantu masyarakat Bumi Putra, especially Melayu Islam, untuk bukan saja have a better kewangan, but actually kewangan in terms of equity lah. Yes, betul. That's the idea of it lah. Sebab ASB pun, ASNB pun dia banyak melabur ke banyak tempat-tempat yang membangunkan negara, macam contoh Edu Central dan sebagainya lah. Betul. Alright, interesting. So technically Amanah Saham Nasional Berhad dia bukan ada produk untuk Bumi Putra, tapi ada juga untuk rakan-rakan kita yang bukan Bumi Putra. Okay, interesting. I nak tambah satu benda. Sekarang ni the current financial market has macam improvise tau. Dah banyak change. Kalau you perasan kita ada masuk fintech, kita ada banyak macam TNG e-wallet, kita ada SP, Shopee Pay wallet, kan? Ada Boost Bank lah, ada Aeon Bank. Have you heard of this? Yes. Yeah. So dulu FD tu dia menarik untuk orang-orang yang lebih berusia lah. Sekarang ni among the younger, among the belia sekarang, we are more macam, we have more options. Yes, we have more options. Sangat banyak. And kat mana benda-benda ni semua, bank-bank ni dia punya position antara banyak-banyak yang I sebut tu tadi, dia adalah antara FD antara tabung haji ke FD, which is they can give from 2% up to 4%. Sometimes GX Bank boleh bagi higher, tapi the downside, GX Bank is non-Sharia compliant. Yes, correct. So we're not promoting that. I believe Aeon is. Aeon is correct. So the first Sharia compliant digital bank is Aeon lah. And then TNG pula, kita ada, TNG is not a bank. Dia is not a bank, tapi dia partnership with the principal. Betul. So dia adalah fintech yang dibina, dan dia akan collaborate dengan company-company yang provide the solutions lah. So TNG dia invest dekat dalam money market fund. Okay. So money market fund ni usually unit trust company has money market fund. So money market fund ni dia boleh bagi annually dalam 3 to 3.5% annually. Okay. Not bad. Dan kenapa ramai orang muda suka kat sini? It's because the flexibility untuk keluar masuk tu lebih, the liquidity is very high. So kalau contoh you nak pakai e-wallet ke, you nak pakai Aeon Bank kan,
you just have to QR, you boleh transfer je duit tu keluar. Okay. But as long as it's still in the bank, then ujung bulan you akan dapat dividend. Okay. So people are making money from there because they just put their Passive- savings dalam tu, passive income. and it's low risk. Okay. So, Alright, interesting. Tapi the issue of this fintech company compared to conventional bank or normal bank, sorry. Banks simpanan duit kita termasuk tabung haji is protected by PIDM. PIDM, Tak silap sampai 100,000 betul ke? 250. 250. Yeah. Kalau untuk kepada penonton, PIDM ni adalah satu perbadanan yang kerajaan memberi perlindungan kepada pemilik-pemilik akaun, di mana akaun dorang di setiap bank akan dilindungi sebanyak 250,000. Jika kalau bank itu, ini basically macam insurans kepada bank, di mana jika kalau bank itu muflis, nauzubillah, duit anda tidak hilang, tapi PIDM akan, I would say, menjadi insurans yang membagi anda 200 ataupun sejumlahnya minimum maksimum 250 mengikut nilai simpanan anda akan dapat beli duit itu walaupun bank itu tak muflis. Alright, soalan saya adalah adakah macam Aeon Bank, Boost Bank and so on ni are protected macam bank conventional bank? Okay, good question. Aeon, GX, Boost Bank, all protected by PIDM. Oh, Yang tak protect, touch and go. so it's not a bank, It's not a bank. It's a fintech company. it's a fintech company, even though they collaborate with With Principal. Principal, because Principal is an asset management company. Okay. It's not a banking institution yang boleh bagi that PIDM. although it's owned by CMB. Yeah, because it's not owned fully. It's a separate entity. Betul. Oh, okay, interesting. Yeah. Oh, okay. So sebab tu I suka cakap dengan my clients, if you want something that is more liquid and you boleh gunakan anytime just in case of emergency, you kena ada 3 level of savings tau sebenarnya. Satu yang very high liquidity, which is I would rather them to save it inside yang contoh bank yang memang easily to cash in cash out. Contoh ada setiap orang kan student kadang ada bank muamalat lah yang jarang lah nak pakai untuk daily expenses. Yes, So they just put like 1,000 or 2,000 for like really high liquidity. And then second is high liquid and also returns, which is macam Aeon Bank, all this macam digital banking lah. And then yang not liquid, I selalu letak ASB dalam not liquid ni. Dia kategori yang kita kalau boleh tak nak sentuh ASB dulu, kita akan sentuh yang bank muamalat ni dulu, emergency bank ni dulu, lepas tu pergi dekat digital bank sebab dia very liquid, and then baru pergi dekat ASB. So stage by stage lah. Yeah, So let's say macam it's just you perlukan cash tapi tak adalah perlu sangat, you use this one. Betul. Kalau macam medium ni, tapi kalau betul-betul macam hospital bill yang memang tinggi Baru sangat, keluarkan daripada baru- ASB. Betul. Alright, okay. You know why? Because kalau kita keluarkan duit daripada bank muamalat tu, dia tak ada effect pada interest macam kita punya return lah. Kita tak ada macam, we're not even growing our money dekat situ pun. It's just like a tempat untuk you park your money je. Tapi kalau you kacau duit dalam ASB, dia ada prorate. Prorate ni maksudnya kalau you ada buat pengeluaran dalam masa setahun, dividen you tahun depan akan tak sama dengan orang yang dapat full dividen. Oh yeah, Sebab you ada keluar masuk. betul. So kita nak elakkan sebab you nak utilize your money growth ni. Correct. Tapi you pergi keluar masuk dalam ASB you. Sebab tu saya cakap kalau boleh jangan kacau ASB. You buat digital bank and you buat satu bank yang memang khas untuk like really emergency. Okay. Tapi jangan tak banyak, 1,000 or 500 pun dah okey dah. Alright, interesting. Bila orang tua kita kata selain simpan dalam bank, nak tabung dan pecah tu kan, Betul, bawa katil. bawa katil, bawa bantal, Sorok dalam sarung bantal. selalu time-time kita dapat duit raya dan kecil-kecil, kita buat macam tu lah kan. Betul. Orang tu selalu mengajar untuk menyimpan dalam emas, especially dalam komuniti Melayu. That's why kita boleh tengok from someone from Penang, someone from Kelantan, ada makcik-makcik tu gelang je macam ni lah. Satu macam Berat kan? dalam movie Mami Jarum tu, macam ni dia tunjuk kan. Kan. Betul. So I mean it's not wrong to buy gold conventionally. Is there dalam era digital sekarang kita ada pelaburan dalam emas ke? Betul. Dia ada digital gold basically. Banyak je provider digital gold ni, antaranya Maybank, ada Miga, Yes. and then we have Public Gold, ada Gap account dalam Yes. dia punya online apps kan. And then kita ada Bursa Dinar. Bursa Dinar. So Bursa Dinar pun quite recent juga. Yes, masih After baru. COVID lah dia orang Yes. baru launch.
And then we have ada banyak juga sebenarnya, Bank Kaf Islam pun lah, ada. Bank Islam, Kaf Gold kan, Kaf Gold, Bank Bank rakyat pun tu saya ada juga. Ya, digital gold ni kan. So sebab digital gold dah semakin diterima. Kalau orang dulu-dulu kan dia kata kalau nak beli emas, belilah yang fizikal. Yang kita boleh nampak, Yang boleh nampak, boleh tak payah pegang, letak online. boleh pakai, Boleh pakai. pergi wedding. Apa khabar anak semua? Yes. So sekarang ni bila dah makin diterima and then fintech pula dah masuk, so that's why kita nampak the digitalization of penerimaan untuk digital gold ni dah semakin baik. Cuma kita kena aware of the spread. Bila kita nak jual, apa dia punya pros and cons. Benda tu I tak prefer untuk discuss lah, sebab benda tu is for dia orang untuk buat sendiri, due diligence orang sendiri. But all platforms are good, cuma you have to study juga about gold lah. Satu benda pasal gold ni kan, it's not an income generating asset. Okay. IGA. When we want to invest our money kan, kita kena tahu we need to have IGA, income generating asset, dengan non IGA lah, which is macam emas. It's good to hedge against inflation. So you store dia punya value tu untuk hedge inflasi. Tapi income generating asset ni adalah investments yang you memang tahu dia ada return, dan dia akan naik every dia bagi dividen. Okay. So macam ASB, tabung haji, even EPF, so dikira under IGA. Okay. Alright, faham. So basically what you're trying to do is apa yang especially beliau umur kita adalah, satu, kita ada simpanan yang boleh mengekalkan nilai kuasa beli tersebut. Betul. Satu lagi adalah satu instrumen yang mampu bukan saja mengekalkan tapi akan naikkan nilai simpanan kita. Yes, exactly. Okay. Itu yang ramai orang selalu pandang rembing, macam kalau dia minat gold, dia buat gold je. Tapi gold ni dia tak ada dividen. Okay. Dia hanya capital gain sahaja. Betul, sebab kalau harga emas naik lah. Betul. Kalau jatuh lah. Selalu bila nak perang naik lah. Yes, exactly. Kalau macam IGA ni, kita boleh expect tahun ni rendah sikit, but still it's giving you income, dividend every year. Dia still bagi. Not just ASB, tabung haji, macam unit trust, kita ada equity, stock holder, apa benda macam IPO ke apa ke. So those are income generating asset. Dia boleh bagi you income. Tapi kena pandai lah juga kan, how to, especially you talking about bursa ni. It's not for everyone. It's not for everyone. Of course. Bukan semua orang mampu membaca chart. Exactly. Not everyone know apa tu bear, apa tu beruang, apa tu bull, bahasa Melayu apa, lembu kerbau, something like that. I have no idea what's the differences. Tahu ada haiwan lah. Okay, tapi itu let's say yang bursa and forex is for the expert. Kita nak cakap tentang basic normal belia, dah graduated, InsyaAllah. Contoh, saya baru graduated, gaji sekitar around RM3,000. I belum kahwin. Okay, single. Tapi dah mula pasangan dah mula bising nak kahwin. So preparation dia cakap lah 4 tahun. At the same time, I kena bagi duit kepada family. I kena duit untuk diri sendiri. At the same time untuk simpanan beli rumah, you own your own car. I tak dapat apa-apa. I start from zero. How do I able to achieve it? Okay, good question. So this is a scenario punya question lah. Correct. So when you're earning 3,000 per month, tak kisah you earn 3,000 or more pun, sebenarnya you need to know the budgeting rule that you have to use. Which is paling basic is 6211. 6211. Yeah, that's a code. 6211 budgeting rule. Yang mana 60% of your income from the 3,000 you can use it for all your expenses. Sebab kita bekerja ni kat KL ni banyak nak kena bayar ni, sewa rumah. Expenses ni membeli keperluan lah. Yes, keperluan like your rent ke whatever, your car, everything is inside 60%. And then 20% ni usually people akan buat for investments. Sebab kita tengah single, we need to have more investment, betul tak? Dan 4 tahun is actually quite a good number of time for you to invest your money. So you kata paling-paling awal pun nak kahwin 4 years kan. So that 20% tu you allocate for your investment, which is like your financial goals lah, nak kahwin, nak beli rumah ke. So 20% is for you to save for that purposes lah. And then 10% is for you to save up for emergency. Yes, save up for emergency. So itu yang you cadangkan letak kat bank macam contoh yang yes, yang bank ke, yang liquid lah. Yang liquid. Okay. And then the last 10% ni I selalu cakap dengan my clients, 2.5 has to go for zakat. Okay. And then the remaining tu sedekah for yourself.
Yes lah. Yeah. Have you read the book The Psychology of Money? I Pernah dengar tak? baca cover Morgan tu je lah. Housel tu. Pernah dengar. I Baca love tak? that book. Kenapa? Sebab dalam buku tu dia ajar macam mana kita nak rewire our mind, how to macam psycho balik duit tu. Kita bukan hamba duit tu. Duit tu hamba kita sebenarnya. So, kalau every month you dapat income 3,000 but you don't bother to even treat yourself well, at least 5% or 10% of your income. Nak yang I cakap well ni, maybe you suka pergi usrah, you nak masuk kelas ke apa ke kan, that's for you, your own development. Kalau you tak ada benda untuk diri you, that's when you akan exhausted. You akan rasa hidup ni macam rat race je. Dapat duit, simpan, tunggu gaji. Dapat duit, simpan, tunggu gaji. So you don't enjoy life and you don't know how to psycho balik duit tu. You akan rasa you hamba pada duit. Every month you akan tunggu gaji macam tu. Maksudnya yelah, of course you earn something, you want to reward. Reward yourself. You deserve it. Tapi isu kan, especially in our age lah kan, I nampak Over rewarding ke? over rewarding. They prioritize rewarding themselves First. or healing compared to saving. Faham. So benda ni is actually quite subjective. Sebab ada orang minat dia beza-beza. Kadang-kadang kan minat kau bukan main scuba diving. Okay. Mahal tak tu minat tu. Betul. Kan? Lesennya minimum 1,000 plus lah. Exactly. So Lesen je, belum pergi sky. belum. Lesen je So benda ni, that's why you have to know what's your trigger in your spending habit tu. That's why you need to track your money, you need to budget, you need to know where your money goes every month. Lepas tu you kena bina a game plan. Setiap bulan this is what you have to pay. So basically dekat situ, kenapa orang over reward? Sebab dia stressful. So bila dia stress, I mean, the world has become very stressful. exactly. Dia macam when you are stressed, everything is out of control. You jadi impulse buying. Perempuan lagi lah. Dia pergi mall kan, dia nak window shopping je. Bukan perempuan je, lelaki pun saya. Oh, sama sama je. Sama Kita pandang lelaki dan perempuan sama. Sama lah Okay. So kat situ kita nampak that when they tend to be in a very stressful state, kadang-kadang banyak benda kan, dah lah baru kerja, mak ayah nak duit pula kampung, this and that kan. So sebab tu kita kena ada high, orang kata, kesedaran lah pada diri sendiri. What do we spend on? What are our triggers? And kalau macam contoh, dulu orang kata kalau kalau macam nak bersukan, pergi gym kan, kena subscribe for gym, dah kena bayar. Padahal sebenarnya you boleh je pergi swat dekat taman, free je. That's true. That's true. Sebab orang selalu relate kan, when you want to heal, when you want to relax, take some time off ke apa kan, orang selalu cakap okay, pergi tengok ayam lah Yes. kan, lepas tu spend money. Sedangkan when you want to shut down from the world, go back to your kereta ke, pergi masjid ke, pergi healing. Healing ni sebenarnya there's a lot of Dia sebut masjid sebab background saya. sebab background baik. Tapi maksudnya dan siapa that influencer yang selalu cakap Arab tu, dia lelaki tu, tak ingat siapa nama Saya dia. tak apa ingat. Dia cakap kalau you pergi healing, bila you pergi healing tu, dia ingat balik kebesaran Allah, then there's no problem with the healing. Cuma kau janganlah overspend sampai ribu-ribu setiap bulan nak pergi healing, faham tak? You need to have really good self-control when it comes to money. Sebab tu I cakap, it's not about the money that you are earning, it's the psychology of managing that money. How you treat yourself with money. Setiap bulan duit masuk, you akan bayar, nak bayar kereta lah, nak bayar rumah lah. You dah jadi satu psikologi yang macam tak best. Tapi if you feel like, okay, bulan ni dapat 3,000, I want to put aside for my kahwin fund first, and then put aside for my Kenapa you nak entertainment kahwin? fund. Lah example. Oh, example. Tadi kita bagi example. Example. So cakap lah, okay, nak kena settlekan duit ni sebab girlfriend dah bising kan, okay, buat tabung ni. Lepas tu entertainment fund I kena alihkan like what, 5% for myself. So you pay yourself first. You invest pula tu. You buatlah 20%, you invest sikit dekat unit trust ke contoh. Okay, so this is my income generating asset. So I dah pay for that. Okay, now it's time for me to pay my commitment. Sebab orang stress sebab duit ni, sebab dia fikir nak kena bayar komitmen dulu. So dia akan fikir nak bayar rumah, bayar kereta, stress lah, nak beli ni. You have to pay yourself first. That is self-care. That's the right thing to do with your money. So bila dia kata, okay, I dah pay everything, now pay my commitment, lepas dah budget everything, okay, this is the extra. So this extra is for me to pakai, nak pergi makan ke, coffee ke. Faham? Interesting. Okay. Dalam news sekarang ni sibuk tentang isu LHDN lah, mengejar orang-orang yang tak bayar cukai. Betul. Or PTPDN, ramai yang tak bayar, kena blacklisted. Yes. Persoalan saya, kita sebenarnya
berapa minimum income yang dah kena kecukai? Tangga gaji tu. Tangga gaji. Setahun sebulan is around 3.2 to 3.4. 3.2 to 3.4. Betul. Okay, so let's say tadi saya cakap borak gaji saya 3,000. Let's say gaji saya sekarang 3,500. Alhamdulillah kita perform well, bos naikkan 500 rupiah. Alhamdulillah. Persoalan saya, kita dah kena cukai, betul tak? Betul. Tapi saya tak silap saya, you talking about gym, kerajaan ada mengenalkan satu program baru. Oh sorry, not program but inisiatif baru, tax exemption or something like that. Yeah, tax relief lah. Tax relief. Yeah. So if you subscribe to a gym, you boleh dapat tax relief. Betul. If you bayar PTPTN pun you dapat tax relief, tak silap saya, or somewhere around there. I don't think so PTPTN ada tax relief. Tak ada. PTPTN tak ada. It's more on macam lifestyle, you beli gadget baru. Oh itu kalau you bayar ni apa dia? SSPN. Yes. Tapi SSPN you hanya boleh buat yang ni hanya kira bila you dah ada anak. Dah ada anak. Yes. Kalau you single, you tak layan SSPN, tak dapat tax relief pun. So saya kena buat anak baru dapat relief. Sure. Ya, I called SSPN, I tanya. Okay. Kalau I tak ada anak tapi I nak masukkan duit dalam SSPN I, boleh tak I dapat tax exemption? So the tax exemption for sebenarnya, the father ke for the son? For the children? Dia adalah simpanan education untuk anak. Tapi mak bapak lah yang dapat tax benefit relief. Yes, betul. Alright. Okay. Interesting. Something new. Okay, macam soalan tadi lah, gaji 3,500. Apa tax relief yang kita boleh dapatkan dan mengekalkan gaya hidup moden di bandar ni? Mengekalkan gaya hidup moden di bandar. Kalau gym is one of it. Ya, gym is one of it. Barang-barang you beli untuk pergi gym pun is one of it. Tapi you kena tengok tau, limit dia cuma 1,000 tak silap for the entire year. So kalau gym you 200 setiap bulan kali dengan 12, that's more than 1,000. So you can just claim up to 1,000 lah. So kalau you beli kasut, sukan, kalau you beli device, contoh laptop, beli handphone baru, semua tu pun ada, lifestyle pun ada juga. And then kalau you nak something yang lebih retirement planning ke depan ni adalah voluntary contribution dalam EPF, and then medical card and also your life takaful. You can get tax relief from that amount yang you bayar tu kan, you boleh dapat tax relief. And also PRS up to 3,000 tax relief, private retirement scheme. Oh, okay. Yeah. Saya ingat pembimbing rakan sebaik. Oh bukan itu. So sebelum ni kita orang cakap tentang PRS, so saya confused. Alright. PRS private retirement scheme. So itu dapat up to 3,000. And then lain-lain tu macam kalau you bayar zakat, you dapat one-to-one. Zakat tapi kena bayar lembaga zakat lah. Yes, lembaga zakat. Bukan zakat sendiri lah. Yes, betul. And then kalau you ada menampung mak ayah, bawa mak ayah pergi check up and everything, tu pun ada yang punya cap juga, you boleh masukkan juga. And then tak silap I, yang lagi satu you boleh buat adalah medical check up untuk diri you sendiri up to 1,000. To any hospital is it? Any wellness or hospital. Boleh? Okay, alright, interesting. So itu pun you boleh buat lah, sebab orang selalu tak nak buat untuk diri sendiri kan. So buatlah untuk dapat tax relief. Alright, menarik. Okay, kita dah borak cara untuk dapatkan how to manage kewangan, apa produk-produk yang ada di Malaysia, not just by government, by private sector as well. Macam mana kita nak dapatkan tax relief. Yes. Di end of the day kan, wang ni untuk apa? Wang ringgit ni untuk apa? At the end of the day, duit ni sebenarnya adalah satu tool je untuk kita nak menjalankan amanah kita dalam muka bumi sebenarnya. Why? Kenapa I cakap macam tu? You perasan tak? Whatever that goes in your pocket, whatever goes out from your pocket, semua rezeki Allah dah bagi untuk you. Kita kerja bukan untuk mencari rezeki. Kita kerja sebab kita bersyukur Allah bagi kita kesihatan yang baik untuk kita bantu orang lain, dan dengan itulah kita dapat income setiap bulan. Betul tak? So at the end of the day, the money goes into our pocket ni pun semua atas izin Allah, dan itu sebenarnya ada amanah lah yang terikat dengan itu. So that amanah is God will question. Allah akan tanya, duit tu you buat apa dengan duit tu? What do you do with that money? So adakah you just spend your life lavishly, enjoy hunha-hunha, beli makeup je, beli barang-barang yang tak
barang-barang yang tak berfaedah sebagainya, jadi satu pembaziran kan. Or you betul-betul menguruskan rezeki you, menguruskan gaji you setiap bulan, untuk you pastikan you boleh bayar zakat, you boleh bagi dekat mak ayah you, you boleh buat simpanan. Betul. So for me, money is just a tool for you to satu, live your life atas muka bumi ni, sebab kita ada banyak amanah yang Allah suruh kita buat dekat muka bumi ni. Yang kedua is to help other people lah. Sebab I rasa when you have more money, secara automatically-nya you can help more people. You have more money, you have more responsibility lah. Yeah, of course, it comes with Spider-Man. Great power comes with great responsibility. Money is powerful, what? I mean, that's true. Yeah. Ada ayat yang selalu dicakapkan oleh orang-orang tua adalah kadang rezeki apa kita dapat ni ada rezeki orang lain. Yes. Dan dia amanahkan untuk kita untuk salurkan benda tu. Betul. Sebab tu kalau you perasan, ni pun I got this from my client. Dia cerita pasal ketirisan. You pernah tak you dapat income sebulan? Kita rosak kat rumah, nak kena betulkan pipe, lepas tu mak pula minta duit contohnya, lepas tu ni pula laptop pula buat hal, semua duit tu kena keluar balik. So that's why when you understand our amanah as a hamba Allah kat muka bumi ni, dengan apa kerja kita buat kat dunia ni, sebab tu kita kena amanah bila kita bekerja juga. Kita tak boleh suka hati kalau dah kena punch in pukul 9, kita masuk pukul 10.30, pergi minum kopi dulu kat bawah. Macam mencakap stereotype certain industry. Not stereotyping. Okay. Tapi benda tu maafkan saya lah, tapi that really happens lah sekarang. I rasa ketirisan, dan I rasa benda ni akan lagi kerap berlaku bila you dah work from home. You perasan tak? When people start to adapt with the culture of working from home, berapa ramai yang work from home tu dia tak betul-betul buat kerja dia. Etika kerja dah berbeza, dah lari dah. Berbeza, disiplin bekerja pun dah lain. Disiplin pun dah lain. Sebab tu always go back to kenapa Allah ciptakan kita kat muka bumi ni adalah untuk memberi manfaat pada orang lain, dan kita ada amanah yang Allah suruh kita buat. So bila kita bekerja, dalam kontrak you, offer letter you, kena masuk ke berapa kena buat. Dan kalau you nak buat part time business contoh, other things kan contoh, you have to find another time, sebab risau ada ketirisan dekat situ. Alright. That's very interesting. Jadi khutbah. Jadi khutbah. Okay, Balkis, maybe last 2 words for penonton kita. Maybe you can promote your freelance. Okay, I rasa my final word, bukan final sangat, tapi ada 5 benda yang I rasa belia should take note and should buat daripada sekarang. Yang pertama adalah your emergency fund. You need to fulfill your 3 to 6 months punya emergency fund. Betapa susahnya nak buat benda tu pun, you have to do it, because that's the only thing yang boleh bagi you freedom. In case tiba-tiba mak you sakit, ayah you sakit, you nak berhenti kerja, you ada pilihan, you have choice. So 3 to 6 months emergency fund is a must. And then number 2, please review your protection. Protection ni maksudnya takaful lah. Faham je, ramai orang mungkin ada idea tak suka pada medical card, kita kan ada government hospital dan sebagainya. So if you don't want to go for medical card, go lah to government hospital, tak ada masalah, you nak bayar guna masa you. But consider to have critical illness coverage and also income protection, sebab kita tak tahu accident boleh berlaku kat mana-mana. Kalau satu hari nanti keupayaan kita bekerja ni ditarik, kita ada duit tak nak hidup? So that's number 2. Number 3, do your retirement planning early, because kesilapan orang yang lebih tua ni, dia ada satu je tabung retirement dia, dan by the time dia pension 2 tahun 3 tahun pertama, duit tu dah exhausted, dah habis. So benda tu you have to start early so that you have multiple pension funds. Yang keempat, always go with your Yang keempat, build a good networking circle lah, maksudnya who you be around with determines the way how you think. So kalau you dah paling smart in the room, get out from that room. Cari circle baru yang you paling tak pandai and belajar. Keep on upgrading yourself. And last but not least, I rasa it's very important untuk we always remember, money is just a tool and you don't have to be the slave of money. Okay?
So that's my last word. Thank you so much, Kru, for having me today. Alright, thank you so much Balkis. It's a pleasure to have you here. Talk about finance. Saya bukan dia borak tentang cara nak mengurus kewangan. Dia cerita tentang apa tu wang, macam mana, apa tugas kita di muka bumi ini dengan kewangan tersebut. Thank you so much. Dia telah menjaga dunia dan akhirat kita, mengirikan berkongsikan ilmu tersebut. Saya terima kasih. I think that's a very good discussion today. Jadi kepada penonton, jangan lupa untuk like and subscribe and share our video. InsyaAllah there's more video interesting topik yang kita akan bincangkan. Banyak lagi topik-topik yang mungkin it sounds general, tapi sebenarnya banyak benda-benda yang kita tak tahu. Jadi stay tune and terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.